Radost i pjesma bili su pečat 13-časovnog putovanja od Kosovske Mitrovice do Prijedora, kažu roditelji djece. Ni gosti, a ni domaćini nisu mogli, ali ni željeli da sakriju emocije zbog ponovnog susreta. Mjesto emocije i vaše i naše, pogotovo zbog naše dece. Pa eto, oni su svi zadovoljni, pevali su svo vreme, bili su srećni. Jer, znate, to je već treća godina kako dolaze. Milorad Arlov mnogo daje za našu decu. Lepo nam je bilo prošle godine, nadamo se da ćemo i ove godine. Tako, kad smo čuli da prvi put kad je bila korona, bilo nam je žao, sad smo deca oduševljena. Opet su došli tu. Ovo je veliko zadovoljstvo biti ponovo, danas u teškim ovim vremenima, u vladi korone, izvinite, malo sam se izbunila. Ovo je jedno plus više za našu decu. Jer naša deca su dole na Kosovu i Metohiji zatvorena. Jedino ovo udruženje što radimo sad neke časove, to radimo online časove, jedino su tu deca malo više aktivna. Udruženje Podrži me 9. januar ima 152 člana, djece i mladih sa poteškoćama u razvoju od 7 do 25 godina. Dolazak u Prijedor za njih je više od putovanja, iako je posjeta redukovana zbog pandemije virusa korona. I znamo kakva je situacija, kao kod nas, kao kod vas, kao svuda u svetu, ali prosto je bilo teško da ne dođemo u Prijedor i da se ne vidimo sa našim sestrama i braćom i tako ih i doživljavamo i to je nešto posebno. Ja moram da kažem da je Republika Srpska neko ko najviše pomaže našem udruženju. U trećoj trodnevnoj posjeti Prijedoru čeka ih niz aktivnosti. U muzeju Kozare sa početkom od 11 časova biće održana aukcija slika i sva prikupljena sredstva biće donirana za nastavak izgradnje dnevnog centra Podrži me 9. januar u Kosovskoj Mitrovici. Mi smo odlučili da utorak napravimo čin bratimljenja naše ustanove, javne ustanove Centar Sunce sa njihovim udruženjem Podrži me iz Kosovske Mitrovice i mislim da će to biti vrhunac ili da tako kažem neki čin našeg prijateljstva i druženja gdje ćemo mi to zvančiti naš poveljom i svime onom malom priredbom i sve ono što će biti taj dan. U srijedu će gosti sa Kosova i Metohije posjetiti Banja Luku. Cilj posjete je pružiti im ono što nemaju u rodnom kraju, a sloboda je jedna od najbitnijih stavki koju domaćini žele da osjete u Republici Srpskoj. Ovdje su uvijek dragi gosti naši sa Kosova i Metohije. Ovo samo nastavljamo ogromnu veliku saradnju, podršku odbora ovoj kategoriji djece i odabrali smo baš njih koji inače imaju težinu života, a na Kosovu i Metohiji posebno. Nekako čini mi se da smo pobjedili koronavirus s ovim dolaskom i da nastavljamo onaj naš veliki projekat Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske. Želimo im ovdje da se lijepo osjećaju. Posjeta djece sa Kosova i Metohije, Prijedoru i okolini samo je mali dio velikog projekta 9. po redu Spojimo djecu s Kosova i Metohije i Republike Srpske, koji se u potpunosti nije mogao realizovati zbog pandemije. Ako okolnosti dozvole, naredne godine će u Republiku Srpsku doći više od 1100 djece školskog uzrasta sa Kosmeta.